Hayi. Kubi ke manje. Sangena kamnandi namhlanje kungoLesine omama benyukela entabeni bayosibeka emthandazweni isikhathi sakho 25 minutes before 11 o'clock ngamashumi amabili emzuzu nakanjalo ngaphambi kokuba leshumi nanye sakaze Khosi FM sangena sikhiyaka kamnandi sikhiyaka stationary bapha abantu omswapheni kanti uswapha ngoDisemba uswapha amabhodlela abizayo akubonisa ukuthi umswapheni ngempela na swaphe stationary manje sweat ziyafunda ingane thisha ukubhala ilist ezimangalisi ngathi ngaDavis bakhona abantu bagalelekile ngendlela ezimangaliso baqhuba ingqola abanye bayaphuma abanye bayangena abanye bayehla abanye banyuka siyaqala siyaqeda #uyathandeka mayispal igama lami uNjabulo uPhulungu kwaMagwaza sibamba nawe ukushaya u7 ntambama sisho kamnandi sithi pam izwa Hello Tsamsile hello baphela abantu kwaNdelani Manmoria Ntuzuma Newland Watsi Newland East baphela abantu ngaphakathi kwaANC izweni sanibonani waze endaweni esigameko sila sinqanqaweni la sithi khona what's up Nang office ngena What's up